नेवास संस्कारे जाथ जाथिते त ड्य फापीगु चलन्दु थ क्याम ह्यापिन्स मा अबु थपिन त लहिना सुसाकुसा शिक्षा दीक्षा बिगु योगदान या कदर यासे नेवास समाजे ज्याजंको यागु चलन्दु नेवास समाजे न्हे द न्हेला न्हेनु न्हेगु खडी न्हेप्ला दुगु इले भीम रथारोहण जंको याइगु खसा अनलिपा चे निद पेला खुनु निकगु जंको धका चन्दा रथारोहण अथे चे च्याद चाला चागु खडी चाप्ला दुगु लस्ता सोकगु जंको धका देव रथारोहण यागु याइ थथेतु मेमेगु थिथि उमेर समूहले दिव्य रथारोहण महादिव्य रथारोहण यागु चलन्दु थोए चले आज अजितेगु सम्मान स्वरूप एया चमती नेवा खल व मिसा पुच या मंका गोसले निको खुशी मंका ज्याजंको जुगुदु वंगु शनिबा चमती जाथ जाथि केबे सक्षमा मल्ल्याक जाथ जाथि तेगु ज्याजंको जुगु ख जो खास थो जाठ पुजर गाडियो जो खलाइ गोसा अनुसार छने 2071 साले छने 365 जवानी न हो मला ठुसी चाहिँ 365 जवान छ सो सौ फिल ने मैंने उगरे छिरो चाहिँ जाजो या त त्यसमा ठाकुर कारण हैन एकदम मजु कारण हैन चाहिँ ठुसी चाहिँ सच्चो च्याम्ले यार गाडियो तर सच्ची म च्यामे सु ना चाहिँ याना न हान चाहिँ मज्जी मगा दिने छ म जो यान बिले जुम्बा छ मैले जुम्बाजी छ मैले गाडियो यो को अरुयान थो सच्ची व नि मैनो छ लिपाङ्गु इले थिथि कारण बस ज्याजंको या थाकुया वगुली थपिन्छ थथे मंका ज्याजंको यानागु थका कोसा खलक ठागुदु ठोकुने जनी गुछ्यान थो जंगु पुजे याबले जनी गुछ्यान जनी धन्देयान मतलब जनी ज देयान या ठाकु छु अले अजुया जनी छि ठक्क बिचाने यो को मन पेसन जनी जंगु पुजका यासा जीर गाडिया जुनसन चाहिँ ठौसिया चाहिँ 2071 साल हामीले नेर न्यायन हो केन यो कुमन तो प्रभावित जो कारण हैन चाहिँ त्यो जंगु पुज चाहिँ यानो कारण थिलासा छिसा केट पुजा मुकी उठेना बारा मुकी ई मुकी उठेना छिसा चाहिँ छो मुकी बिना चाहिँ झिप नेवा परम्परा यता छ चाहिँ मकी ओडिसी चाहिँ थथे ज्याजंको यापी जाठ जाति दर्शन या त मोमो मनुतेगु उपस्थिति दुगु ख जाठ जाति त थैगु छिगु इतिहास ख वेकपिन त थथे सम्मान यागु थैगु छिगु पुर्खा व इतिहास या सम्मान ख Yeah.